MLA ke Shillong West Constituency uba Mohendro Rapsang haka steps ni balang jong katayung ula ajing yarap ya ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital da ke song pisa ke basan lak tengka bahkan thiet ikitiar ajing sumar bak tiar ajing ya da haka jing ya kun persya ya ke jing sapriang jong kenyang jing pang COVID-19 haka jela. Uniu MLA ula IT dah kecek how medical superintendent jangka hospital Dr. R. Nongrum haga jingidan rengkat ke principal ke School of Nursing ki doktor bat kinongkit kamshnong jangka jayau langsning. Haga jingkran belengkot shwa ban IT ya kecek MLA ula itu bahadian makasorkar kelapan bena ban ai mar arpusan lak tengka sya uwe MLA na gebenta ban yarap ikipat ba kiba kendu jeng e na kadau ke jing pakang ya kejela. Mardor ula pentip syakibor penyat jong ke Dr. H. Gordon Robert Hospital bo ula mangkerpang ya kesong pisah basan lak tengka syok hospital ke bahap apa uput usam jong ke konstituensi jong u. Uang bagani ke jing nok senyang lang ya ke hospital kalong ban yo ban thiet gitiar ke badan kam kerke ban penjana syok-syok ya ke jing syakri jong ki bat ban yada na ke jing sapriang jong ke jing pang COVID-19. Nakaliang jong medical superintendent ula penpau ya ke jing sngongo ya ke ni ke jing irap jong MLA ke baplela de ke hospital ban thiet gitiar gitar ke badan kam ban yakun ya ke jing pang COVID-19. Kentup ru ke jing thiet ya ke personal protection equipment PPE ki oxygen line na ke bentak kinong pang bat ru ikidawai sanitizer.